There are two responses that I would like to suggest kung naay tao nga mahilig mangbuli or manginsulto sa imo. Number one, silence. Silent treatment. Ayaw panumbalinga. Even an eye-to-eye contact. Treat that person as if he or she doesn't exist in the world. No heartaches, no guilt. Just treat him or her non-existent. Wala man kay utang sa iya, ha, di ba? Wala man kay utang, wala po kay obligasyon sa iya, ha. O di idagma mo na lang. But if it's too much, okay? If it's too much to bear, na grabe na yun nga pagpang-insulto or pagpambuli, you may ask this question. Pwede ka mag-uban og usa ka tao para tulo mo, ubanan nimo, and you talk to that person. Katong nang bully or nang insulto sa imo, look at him or in the eye, or look at him or her in the eye, and ask him this sincere and direct to the point question. Sultihi ko kung unsa ang imong karapatan or katungod nga manginsulto sa ako. Kana ipangutanan na siya. Sultihi ko or explain to me what is your right to insult me or to bully me. Unsay imong katungod para imo nang isulti sa ako. Seriously, straight to the point, eye to eye contact. Ask that person, unsay imong katungod para imo kong insultuhon? Unsay imong katungod para imo nang buhaton sa ako? And then do not smile, because that is a sincere question, and ask her the answer.